banyak keluhan dalam menjalani proses tersebut. Lelah, cacian, makian merupakan rintangan yang harus mereka hadapi. Hanya semangat yang mereka punyai untuk mewujudkan semua ini. Kapidangkeun kanggo sadayana rumandean. Ken keprok kasadayana alhamdulillah. Hatur nuhun kasep gelis. Aduh alhamdulillah.
acining sukma, cakra acining rasa, cakra acining raga tapak damal nukawasa, moksa caina ati tegesena ngancik nabirahi, kunyuran tanah ngajugruk tungkul, sumorean angin kahayang, lebur banyu rarat saraka, ruh bayu nyaliara sukma, nongang sedalinding peting katulah ucap sirik pidik jail kaneaya, polah dorek satunggul dilarung satang dirumpak, sulit ati nyamuni tarapti, iwal paningali gusti unsur rahayu, datang bagja waluya jati, waluya diri, waluya nagri, lugai sapangarsan.
Mangsa zaman Ramayana rebutan kekuasaan, tunda tali jeung paranti kesuali kata mahwati dan dibawa hukum rap ngangge pakaian dengan sugriwa subalik boga rasa pangbenerana rahayat kata laskar rasa-rasa sang pepari kekegelan Garuda rasa jiwa Sri Rama gelar Batara manusia nuka percekan lanu wicaksana milambah laku sarakah mengangkat abur milampah indah kandung pusara mereka mentangkan panah angkara nyungkeun kepro kasadayan. Alhamdulillah hatur nuhun Neng JJ Jessica dina pidangan tarina jejer carita Subali